الحمد لله الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القادر المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. الله تعالى tafsir g'alibini aytdilar. Alloh taolo bunda aytadi: g'ayit namozini o'qi ham qurbon shol. Alloh taolo bu oyatda bizga qurbon g'ayiti namozini o'qirga buyuradi ham qurbon shollarga buyuradi. Fiqh g'aliblar aytdilar, g'ayit qurbon g'ayitin ham ro'za g'ayitida ham qurbon shol vajib amallardan. Alloh taolo amr etgan hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida amr etgani uchun Alloh taolo İbrahim aleyhisselam so'zlarini keltiradi. Alloh taolo aytadi: "Qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah va bizalika umirtu va ana awwalul muslimin." Alloh taolo aytadi: "Ey dirishlikda mening namozim, mening qurbonlarim, mening yashayishim ham o'limim g'alamdan Robbisi bo'lgan Alloh taologa, Alloh taolo rizoligi uchun. Ham men shunga amr etildim, ham men bo'ysunuvchilardan birinchisi bo'ldim." İbrahim alayhissalomning bu duosi qurbon shollangandan so'ng qilinadi. U mustahab bo'lib turadi. Qurbon sholga shu duoni o'qi, 2 rakat namoz o'qi, qurbon sholgan kishiga, sholdirgan kishiga ham duo qilib so'rov, shu qurbonni qabul et deb Alloh taoladan. Sahobalar qurbonni sholganlar ham qo'y vaqt sholmaganlar. Rivoyat edilar, Umar, Abu Bakr ham Umar radhiyallohu anhuma 2 yil raddan qurbon sholmadilar. Ham g'alimlar aytdilar, ular o'qsholari bo'lmagan, ya'ni boyliqlari bo'lmaganga ko'ra sholmaganlar. Shunga ko'ra g'alimlar aytdilar, u buyruq, qurbon sholu buyrug'i u maddiy mumkinchilikka bog'liq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man kana fi wus'ihi man kana fi sa'ati an yudahi fala yudahiya fala yaqribanna musallana." Ibn Majah rahimahulloh o'zining jiltida keltiradi bu hadisni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, kimning mumkinchiligi bo'la turib qurbon sholmasa, o kishi bizning masjidimizga yaqin kelmasin. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kesatu. Shuning uchun g'alimlar aytdilar, u vajib bo'lib turadi. Boshqa hadisda aytadi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Man yudahi qabla salati", ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, ma'nosi shulay: kim namozga xatli, ya'ni qurbon g'ayiti namozina xatli qurbon sholsa, u qurbonin yonidan sholsin. Chunki u itkida bo'lar, qurbon bo'lmaydi dedi. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi shiratda namozga qadar qurbon sholga qo'shdi, namozdan so'ng qurbon sholga qo'shdi. Ya'ni g'ayitga xatli sholinsa durust bo'lmaydi. Ham qurbon g'ayitga xatli sholinsa durust bo'lmaydi, ham yonidan sholirga tegishligini ko'rsatadi. Demak, bu vajib, chunki qazo qiluv vajibgagina tegishli bo'lar, sunnat amal qazo qilinmaydi. Shunga ko'ra bizning g'alimlar aytdilar, qurbon sholuv vajib.
Шул вакытта инде мөмкинчелеге булган кеше, ул инде фитр садакасын төләгән кеше, ягъни артык байлыгы нисапка кадәр җиткән кеше була. Бу артык байлыгы ел әйләнәсендә кулланылмый торган матди байлык. Мәсәлән, җир, яки фатир, яки машина, яки башка ниндидер мал. Шушы мал ул көмеш 200 дирхам көмешкә кыйммәтенә булырга тиеш. 200 дирхам көмеш ул 595 грамм алтын, 595 грамм көмеш була якынча. Һәм бүгенге курс белән ул 51 мең якынча була. Ягъни 51 мең бәясендә аның артык малы бар икән, ул бай кеше була. Ул фитр садакасын уразада бирергә тиеш, ул корбан шалырга тиеш, һәм ул нафака бирергә тиеш. Үзенең туганнарын, ата-анасын, энеләрен, сеңелләрен, якын туганнарын матди яктан тәэмин итәргә тиеш була. Ул бай кеше. Һәм ул кешегә садака алу харам. Садака алырга ярамый ул кеше. Ул закат түләмәсә дә. Ул закат түләмәй, чөнки аның артык малы гына бар, ләкин закат малы түгел. Әгәр дә инде кешедә алтын көмеше бар икән, әгәр дә аның акчасы бар икән, яки сәүдә малы бар икән, шушы 51 меңлек ул вакытта кеше закат та түләргә тиеш, корбан да шалырга тиеш, фитр садакасын да бирергә тиеш. Һәм корбан шала үзе өчен, һәрбер кеше үзе өчен. Ир кешенең малы бар икән, үзе өчен шала, хатын кызның үз малы бар икән, үзе өчен шала, үзе бухгалтерияны үзе алып барырга тиеш, исәп-хисапны үзе алып барырга тиеш. Бу намаз кебек һәрбер кешегә тиешле гамәл. Аерым. Фарыз булмаган очракта, ваҗиб булмаган очракта, мәсәлән, мөмкинчелеге юк кешедән, 51 меңлек малы юк. Мөмкинчелеге бар, 51 меңлек малы юк, 40 мең акчасы бар мәсәлән. Яисә аның җирләре, ниләре юк, артык малы юк. Ләкин 40 мең акчасы бар. Һәм ул тели 15 меңгә сарык алып шалырга. Рөхсәт ителә. Нафил. Ул вакытта әти кеше исеменнән шалына да бөтен савап гаиләгә тарала. Бу нафил булган очракта, ваҗиб булмаган очракта. Ваҗиб булган очракта һәрбер кеше үз аерым карала һәм матди байлыкка ия булу карала. Корбан гаите намазын уку иратлар өчен ваҗиб булып тора. Әгәр дә кеше ират кеше мусафир булмаса, сәламәт булса, балиглыкка ирешкән мусулман кешегә, яни җомга фарыз булган кешегә корбан гаите уку ваҗиб санала. Яни бездә инде Тышалыда сәгать 5-тә башлана гаит намазлары, һәм 6-га кадәр ул дәвам итә, 6-да гаит намазы бетә. Менә шул 6-дан соңына корбан шалу дөрес була. 6-га хәтле корбан шалу дөрес булмый. Чөнки намазлар шул 6-га тәмамлана. Шуңа күрә корбан шалу ваҗибе үтәлсен өчен намаз укырга кирәк, намаздан соң инде корбан шалу тиешле. Корбанны иң яхшысы беренче көнне шалу, аннан соң икенче көнне, аннан соң өченче көнне. 3 көн рәттән корбан шалу дөрес була. Һәм кайсы көннең беренче көндә хәерлерәк, ләкин мөмкинчелеге булмаса, мәсәлән, кеше эштә икән, ул вакытта икенче көнне шала, монда проблем юк. Шалу хак булсын. Һәм шушы корбан ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю чарасы. Корбан ул карибун, якын дигән сүз белән тамырдаш, яни Аллаһ Тәгаләгә якынрак булу бер чарасы.
Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, şu kurban gayeti gününde, 10. Zülhicce bitinde, ilk günlerinde Allah Teala'ga kurban malının, kuanın ağızıdan da hayırlırak, suyuklurak amel yok diyor Allah Teala. Allah Teala'ga, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Allah Teala'ga suyuklurak amel yok. Şuna göre şulay hac vaktinde da, hac turunda da aytilar, afdalul hacci es-seccu vel-accu. Hacının da en yaxşı amelleri o kubrak kışkırıp telbiye, lebbeyka deytu, hem kub kan ağzı, yani mal şalı, kurban şalı. Kurban şalırga kirek mında, turgan jirde. Koy bir kişiler Mekke'ye jibereler, kurban şalırga tiginde şalsınlar. Anda şalıga karaganda mında tiyişlirak. Çünkü mındagı miskinlerge, fakirlerge, muhtaçlara buluşu, ol bizden, sizden buruşubuz. Birden buruşubuz. Onlarga yardım etu, o bizden buruşubuz. Şu an göre mında şalıp, mında sen itin toratsan, bu savaplar bula Mekke'ye jiberip sinanda şalıga karaganda. Anda var indi hoş amellerinden vecib kurbanlar, eğer de sen anda birer hoş cinayetini işlegen bulsan, o vakitte el-haram jirliginde kurban şalarga tiyişli. Ansa o ayrım hüküm. Ama bu kurban, vecib kurban, nefil kurbanlar, onlar sen turgan jirde şalınırga tiyişli, tiyişlirek salava. Anda sorsan da dürüst bula, lakin mında hayırlırak, çünkü mındagı fakirlerge, muhtaçlarga buluşu, o bizden buruşubuz. Onlar mında jibermiyor o akşanı, o kurbanlarını. Ama mındagı fakirlerge, muhtaçlarga buluşu, o bizden buruşubuz. Şu an göre mında şalıp, mında toratu, elbette hayırlırak, dürüstlük bula. Şu an göre şu gayet günlerimizni Allah Teala isen sağ yaşarga Allah Teala'nın ahadını nasip etsin. Kabullardan kılsın niyetlegen amellerimizni başkarıga nasip etsin. Hem de Allah Teala'ga yakınırak bullarımızını, birbirimizge ihtiram etülerimizni arttırını Allah Teala nasip etseydi başımızga da. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim. ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء